una yan ay tadinak mo't paturugan, baby. Tatang! Tatang, agring kay man! Oh, apay. Umay kay man biita ni makaturturog ako na yan. Mabisin samad ni bebe. Paggatasa ma. Na kayo man timang pagatas. Kunak ngami nakaidaan nyo. Sayang timagatas na king ka, ano di mo paggatasan. Ay, itimplaan yun tani. Mapanadalagan titurog ko. Mala, mabitla ang apo ka. Wan, agtimpla ako itigatas mo. Welcome to Jenna Almoida Drama. Nay, si kamagayam kabagis garda. Anya gagaram. Umay ko kumabulo dun tay wasay mo tanay. Natukol mo dun tay wasay may. Inuwasay nila kay ko iti bataw idinabartag. Anya, apay ngamin apati bato ka wasayin na. Ay, kasjay na nga raw numabartag, tila waswasayon na. Amumatan ti style ni Bayaw Mau no mabartag. Kasla ang bala. Aday dyan likod ti balay di wasay. Ingkalaan lang. Tanay, patpaturugak to apok. Nayapay, jay inana ngay. Apaya si kama na hindi nakauba di taapaw. Nakaturog pa lang napuyatan siguro. Ayan nga men, ti amati anak na aya. Apay, di dagkasar. Tapno iyawid nan, dagiti agina. Masurunak nga rot. Taintarayanan dyan hubyo na. Anya, kay kasanuda nga aginan. Ay, sika, timang biyag kadakwada. Ay kat kapilitan na. Ngamnay, jak nakapasada. Gawawirak mo tayo. Nasingpit ka ngamin unay, manong ariyaw. Di mo samo ngamin istriktuan jay anak mo. Di mo samo ungungtan. Ungungtak mata. Tumangsi nga raw nulad duma. Inispol mo ngamin ni Kayla, isuwakasta. Kita man jay inauna nga anak na. Awan man amanan. Naimbag ata, inala jay amana. Tano adda dito'y ay na. Kaasi kalaeng manong. Uray ko mano si bibiyag pa'y day diipag. Tapno matulungan na ka. Sa bagay, mabiit at dumakkel ti ubeng. Sana mapuputan, madamdama, magnantoy apok. Awain hangam bagbagaam jay anak mo. Siya ti masiksikuran iti kasta makitkitak ka. Tunggal aganak, sika ti mangaw awer iti pasngay na. Sika man timang bagbaga kabagays, tabarang sikat ti dinggan na. Ayan na aya, kasaritak man. Ada kayo magayam, auntie. Na yan ti kasta apa nagririing mau Kayla. Anyat orasan, aldawan. Napuyatan nak ngamin ta naglampay mo dyan anak ko, auntie. Di mo pagrasaw jay anak mo. Takasta mo, edi saan ka pa'y amasikaw kinaganak. Ha? Ay, di man nakapagpasada jay amamaw. Taisumanan ti paraaw awir maun. Kasanaw ngagbiag kayaw, nukastam akanayaw. Makitinulong kamot iti amama. Saan akasta? Inakto trabaho no umawag dyan nagaplayak, auntie. Kahit ibatem jay anak mo. Una, auntie. Tadyak mo makatrabaho na itugot ko. Di saan man ang makatrabaho jay amamaw. Kapilitan, auntie. Sika ti agaw awer, tajay amam ti agpasada. Siyak tagtrabaho, auntie. Takapigpig saak. Ni tatang ka lumakayan. Ay, basta siguraduam, pauitam iti kwarta ti amam. Tapno adda paggatang na iti abastuda iti anak mo. Uwan, auntie. Ay, inaman pa'y gaya magdigos ta ni. Adda pa na. Anya mo da jakabsat yung tatang. Nakaturturay. Basta umay dito balay, ag sermon. Ala,
Pasensya mo, Dantem. Tay sukit nga ron ti kanayin nga asit ganta no magipit ta. Gapo ta iso timang tultulong kada tayo, kas giant ti trato na. Sa nabali, tapod numot na kiti pagbagana anak ko. Pamagbaga ti maysa nga ina. Bumaknangak to laeng. Bayadak to amin anay tultulong na kada tayo. Tap na awanan ti ibuy-buy na. Panangisakit ti kas jengar aramidin ni Antem. Iso adi mo ko magurguraan, Antem, anak ko. Di damo lang amin umawagan iti inaplaya katrabaho. Tapumanawak langan dito a lugar. Man nakibiyang dagiti kakabagyan nyo dito eh. Di ka pumanaw, tanay. Basit pala ti anak mo. Siyaklatan tagtrabaho. Tadamot tricycle ko ngay pasadak. Saan nang talakay kayon? Agaw-awir kayo latan. Di kay madanagan tapawitan kayon to iti kwartayo. Agbiro kak to iti bak na nga pakyasawaak. Tapno pumintas ti biyag tayo. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Tatang, inakagtrabahon. Awawiran nyo ni baby ah. Ha? Apay? Inawagan na kan aya. Uwin tatang. Alakit agan anad ka nga ro diti papanam ah. Panya trabaho ngay. Waitress iti dakkel restaurant tatang. Alang araw. Agsingsingput ka. Kundi mo liwayan ti agaawid no adda bakantem. So may mumutsok nalan ti anak mo. Uwin tatang. Dinsapay mo nagaw-awid ni Kayla. Manipod pimanaw manong ariyaw. Saan pa'y nga ro ka bagais? Ay kanay bagano. Aday paw-pawit na akwarta kada kayaw. Adamot kiday ka bagais. Eksakto la paggatas ti apukaw. Kun paggatang iti basit amasida. Una yun ti kasta kasasaad mo manong. Nakakaasi ka. Imbis at tulungan na ka day anak mo. Saan? Ta kumarkaron sa mo tiriga mo. Na inayon pa day anak mo apang panunutan. Awan problema ka bagais. Kabailak day taw'y. Aday niyag ko amay sa abukal abangaws. Dua bukal at tilapia ken karnit manok. Amaw nga awan masidsidam. Iso anang yuga. Ay na, agyaman na ka, kabagas. Adda si daekong. May sa tinapa dyan na bate at si daek. Malaala, agan alos ka. Tabareng daytan to apukom. Ti makaitid iti ginawakin ka. Ang kadon to pa ay laklakayudan kan taon. Kanaimbag ano mauray munto pa iti panagtrabahon taw taapaw. Welcome to Jenna Almoida Drama. Ada akong tatang. Ha? Ne, kilaat mo ti panagawid mo kayla. Agore ka? Apay nagdakkel tatan mo? Ay, masikugak tatang. Anya? Sino nga iti amaday ta? Awanan ba inday jay? Awanan ah. Nagpukawan na kaslaso. Anya? Makabulan asinapsapol ko tentarayan nak. Ngam talaga nagpukawan. Aging nga da nakadamagak. Adamot kaya man asawa kan anak na. Anyan? Unay kamutan? Di ka manan nagan-anad kayla. Unak matkin ka di ka bastag talag iti lalaki. Tapnusan ang maulit tinapasamak kang ka. Ay, pasensya kayo na. Ay, Awan mabalin ko. Awatag tigasat ko tadaditan. Iso akid dawak manan titulong yo. Tulungan dakto manan ang mga waawer dito ipas ngay ko nga apo ko yo. Ah? Di kalabaas yan iti amam sika Kayla. Manayunan manain ti aw-awirnan. Ay, para aw-awir mulat tan ni tatang mau. Ante, Di ka gamit nagnaknakam maut. Nagrigat lang nga raw ti panagbiagyawn. Pasikog kapayla a pasikog maut. Unay kamutayn. nailaw anak nga rudmot ante. Pasensya ah. Awan lakat mailawan ka. Takasanaw, di ka mo ngamin agnaknakam. Natangken ti ulawm. Sukir ka ngamin. Ay, numabagbagaan ka. Sintiram ti maibagbagakin ka. Apay ay akasta kayo ante. Saan matada kayo tagawawir? Nga mapayada kayo ti rumaniklamo.
Dinto pa agreklamo ni tatang. Gapaw ta nasingput jay amam. Abos wumutan ti kinasingput na. Lumaklakay nga agrigrigat jay amam. Matay latan nga agrigrigatain. Di kay ka di madanagan ta bumaknangak to. Pag namayak to ni tatang ko. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Isunan na pokwan, maturugan, dungdungwan kanto, unay, indayunan kanto, iti sinamay. Anong ariya bumayak man? Ay na, nagparty kami iti native amanaw. Inyagan kayo iti sida inyo. Ay, ang yaman na kabagas. Ini sumlat na dito lamisaanan. Apay, ayan mananjay anak mo. Nagpasurad manan. Tagsubli ka no, iti trabaho na kabagas. Ay, madamdama agsikog manan. Kita mantikas ta nga itsura manaw. Nakauba iti ulas tamay sa nga apukom iti likudam. Saday tabasit aday iti sangwanam. Uwan nga raw da. Makatawon pa'y lang amin ti inauna nga anak ni Kayla. Angam nagpasikog manayn. Hay, uwan nga raw da. Medyo marigata na nga raw din. Iso ang mga alaak to, iti paraw awer ka lagiti anak na. Ha? Ay, tangdadan yaw. O di sabali man ay nagastos. Uray na. Tapno makapasada ak kabagas. Sa bagay mo kidi Ala ano sam? Taan niya ngay, kat inispoiled mo nga menjay anak mo. Nay, hey, nagbiit mo't anak kaalan ni Manong Aryong itiyaya dagiti apo ko nan. Ada mo balhasang amang uba iti ubeng ijay arubayan dan. Asit gakman. Naimbag nga oras mo balasang ko. Si kakaday ti agbalin ayaya dagiti apukaw ni Manong ko nga Aryong. Ha? Uwe nana. Taga-ano ka ngay balasang ko? Nagamamuan nyo ngay, iti kabagis ko. Taga-kabangibang nga ili, nana. Pasaheros nak, iti tricycle na, nana. Kanayon ko idi nga arkilaan, no mapanak iti balay ti kasinsin ko jay ili. Kasta ka day. Ay ka, remwaran ni Manong Aryong. Wala na. Napanan nagpasada. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Nagawid ak tatang tanang iyaga kiti gatas kandaya por dagiti apo ko yo. Nasaya at mag, tapno adda o sarenda. Ngamne, awan maitid ko asweldo di yaya dagiti anak ko Nagkuna ngamin ang mga alakay iti yaya da. Kawamot pang pasweldo tayo. Di ka madanagan, tasyak ti makaammo. Makammo kayo nga ruda. Nga mapekas chay. Manipod na daak dito'y balay. Sa bali tinadlaw ko kankwana. Ha? Kanayo na nakapupok iti siledyo. Kanapay nga iti siledyo ti pagturturugan na. Wen, ta dito'y salas ti pagturugak, tawan mo nga rod bakan ti asilad. Nadasad-sadot na, papanawon nyo langan. Nagagatmot ni Elisa. Saan mo't? Da kayo nasamot ti makakada mga wawer kadagiti apo ko yun awanak. Saan mo't Sa ako la tulungan nga agaw awer no sumangpetak ng pasada. Kanukuding di tricycle. Tultulungak mo't Nakamisuot pa ya kanayon. Kaslada kanayon problema na kaslada kasurun na tao. Kasjay lang ti style na. Ngam nasingpot ni Elisa, anak kaw. Mabana kaw, Elisa. Sikan ti makaamo ka dagita po ko, Kwan. Di ka pala matulungan, taagpasadak manayin. Ay, makapanog mo ti kastoy Aryong. Ano sa mo ni Lisa? Sa nabalay,
Ta dumakdakkelan dagita pokok. Kunak no umayak ag-relax dito'y balay mo. Ngamsan mo't gayam. Umayak mo't gayam agrigat dito'y. Saan mo't tultulungan ka ba't naon trabaho? Hindi kan mapanagpasada. Tama ditiriknak, Maryong. Ne. Madiman ang tirusok ko. Sus. Manunga aldawan akasta ka, Elisa. Apay, anyat marikriknam. Ay, jak manam mo. Jak maawatan ti bagi. Sus, Kasla kagurak amin at tao iti aglawlaw ko. Kan makalang abak iti jak kayat nga angot. Makabakwarak. Kan natamnay iti panagraman ko. Basit ti kan. tinasayaat. Intag pa-check up. Anya? Kat dagiti ubing nga eh. Inakpay la ibati kindi kabagis ko agarda. Ipaaw-awir tapay laking kuana. Nangagmo ti imbaga ti doktor, Elisa. Masikog ka. Wen nga rod. Kan isumot lang aglaladuta ka kanayon. Ay na, adanton anak ta, Elisa. Kasanungay no, maamuan jay anak mo. Kitawan mabalinan Malapdan na kaya iti kaya't kung aramidan. Jakon maaw-awir dagiti anak ni Kayla. Bayam, tapagawidak taon di anak ko. Jak mabalin ti agsardeng agpasada, tanay, adanton anak ta. Welcome to Jenna Almoida Drama. Nukasta, adda nagkinawatan yaw iti dayjay nga Elisa, manaw. Uwen, kabagis. Ingam nabayagan nga da relasyon may. Inlimid milaang, tadyak kaya't amamuan ni Kayla. Ita, sigurado nga agungot dayjay. Kahit kasanaon, sigurado ang maamuanan masikugan jay nobya. Una, mawan mabalin na Masikugan ni Elisa. Iso nga ikasarkon, kabagis. Ha? Una, rumbang laang agkasar kayon. Tanay, agdindin na kayon. Ng problema nga ron ti kwarta, kabagis. Kurang pa di urnong ko. May sala ababoy ti kabailak agatangan. Mala, tamang tudak iti may sa ababoy. Uray dua ababoy ti partsem. Mabalin da itan. Uray basit ti sagana. Tatinapatag, agkasar kayon manong ariyaw. Anya, matikas tang aramid yun, tatang. Laklakayan kayon, ngam nang sikog kayo pa'y laang. Kundi ala kayo pa'y lang amin itiyayan dagiti apo ko yo. Anya nga nasikugan nyo lakang arudan. Nasulisog kayon. Nabayagan nga da relasyon mi kini Elisa. Idi inayabak dito'y balay at da relasyon mi idain. Pinagparang kula ayaya ng kita anak mo tapno mailimad ti relasyon mi. Anya, kat kasano nga rudaytan nga Pagawidan yun tamakam mo umutan iti sikog na. Ay, sana Kasi mat, jak mo't mabalin abaybay antiputot ko kunkwana Siyak tupay, binaybayan ti dua lalaki. Isa pagawidan yung matan dyan nobya yo, sinaan nyo kidin. Saan? Ikasar ko ni Elisa Kayla. Kat pasensyakan. Ngam aw-awirin matan lagit anak mo. Tadya kun masango ti mga awir kadakwada tagpasadaak. Para itagbalin aputot ko. Kano saan matan ang makaw-awir ni Elisa? Tamarigatanan nga po iti panagsikog na. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Anya, masikog ka manan, Elisa. Unay mo daytan, sikog ka la sikog. Kayla. Di mo pagsasawan ta inam Kayla. Tulungam kit dimot ang mga awir ka dagiti ipas ngayon ng addem. Tadadakkel motan dagiti anak mo. Ay, makatultulong. Apay ngamin nga anak, nagrigat lang arun ti panagbiagan. Di ka maagsaoy ti kasta anak ko. Ta idi si ka ti babasit anak na kat siyak pa'y ti paraw awir kadakwada. No awana ka ng tultulong ken ka iday. Di makkel nga taana saya at dagiti anak mo. Tatang, Saan pa nang iboy-boy, Kayla, anak ko? Ngam panunutom kumamat, ti ado arigrigat ko iday kadagiti anak mo. Iso nga ita, tumulong ka mo't pangaasem, anak ko. aga product tatang tapno makatulong ak kada kayo. Ha?
Ay, tadaking ka anak ko. Oray ta grade 1 mutan ken grade 2 dagiti anak mo. Ay, umadado nga ro ti gastusan da. Iso nga aga product tani nagbasit ti sweldo kiti pagtrab-trabahwak. At daking ka ta kayla. Amok para ka dagiti anak mo ti pampanunutem. Iso nga daking ka ta. Welcome to Jenna Almoy the Drama. Aryong, lumaklakay kan. Kan maasyanak kan ka tani. Madlaw, marigatan kan nga agpaspasada. Iso nga, agabrudak man mat. Anya? Ay, saan na masapol, Elisa? Aw-awirim ka di dagiti duwang anak ta. Ay, basta, kaya't ko ti agabrod, Aryong. Diyak kaya't ti agrigriga ta kanayon. Tuladag ti anak mo. Kitaam, kat mayatan ti biyag na. Adon ti naipundar na. Ay, Masapol ang makaurnong ta iti pagadal dagiti anak ta. Tulungan na kano ni antik nga maka-abroad. Sayang daytoy nga oportunidad, Aryong. panawan na kami kadagiti anak ta. Sana bali taadamot cellphone na kontak tayo. Kaya't katulungan nga agtrabaho, Aryong. Papanamgarda. Umay kalumuganan. Tay dagas ko dagiti ubeng iti pagadalan da. Ay, mapanak man ijay ilay. Ang, dapay pagtugawa kaya, napuno kay mutain. Umay ka dito likod. Dapay maysa. Ay saanan? Aguray akla iti sabali a paglugan akaon. Saanak a komportable dita. Agasim dayta. Oh, kurang samat to'y tricycle mo na pagluganan dagiti apukom kan dagiti putot mau. Huwag nga rog kabagais. Nangruna ka na dumadakal dan. Ay, Nalalabapan kayon. Aguray aklaangan iti sabali a pagluganak manaw. Kahit kumustan jay asawam ijay abroad manong Aryaw. nasaya at may kabagais. Nasingpot ka no dyan natumpungan ng amo. Ay kamayat nga rod ano kasta. Kahit ni Kayla, kumusta mo tayo? Nasaya at may manang. Agbakasyonan no may abulan. Ay na, maragsakan akparakin ka manong. Tauray kaskas ano, inintay na pumimpintas ti biyagyaw. Takas makitak ijay asawam kanti anak mo kat agtintinulong da para itinapinta sa panagbiagyaw. Agpaiso na ita kabagis. Banag apagyamyamanak launa iti Diyos. Kinsapay la kuma. Tanapintas to ti masakbayan na kita apukok kun na kita anak kaw. Iso na lang ta paraw awirak mo ilata. Opat nga ubeng taw awir ko. Sana balay. Ta dumakdakil damutan. Patsak, tidak kan to baybay-an dagita nga awawir mo inton nakapsut kan manaw. Lino ko naklang gayam Eugene. Inulaw naklang. Kunam nga ayatan nak nga mapayngay nga sa bali mati kasar mo. Pasensya kan, Mary. Awan marami da. Pinikot da. Jakpay kayat ti matay. Pinangtandak ngamin nagti kakabsat ni Angela. Dakas ka no ti pagbanagat no jak ikasar ti kabsat da. Kasano akpayan tatana. Baka agsikugak. Saan? Ni ka madanagan. Ta din tumapasamak na ita. Saan kang agsikog? Ngata? Uy, patyanak. Sorry talaga, wen. Nalaw anak lang. Nabartikak ngamin hindi. Iso nalaw anak dahil diyang Angela. Ngam, sikati talaga nga ay ayatek. Sikati arapahap ko ang asawaan. Ngam, awan maramidak. Iso sapay ko matamaawatan nak. Diyak mo no kabalak nga lampasan dato nga pasama kitibiyag ko. Pangasim, Mary, ha? Di ka makias asaway ti sabali. Ha? Apay nga lapdan nakat mga asawa ka nga rudan iti sabali? Pakasaran kan tumat lang. Iso nga orayan na, kwen. Urayan nga? Kasano data? Duwate kasar mo kit din. Kan papanamaya, apa nga kunam nga urayan ka?
urayan nak amabalo. Anya? In ka man ayaban di ka anakak ta mangan tayaw ildang. Inayaba ko ngam di namot kayat ti umay. Agsangsangit latan ni jay silid na. Apay, adyat sang-sangitan na aya. Ay, nagsinadan iti boyfriend na tadan sa bali nga ikasar na. Alya, ne, kaano lay di na udi ang nagkuyog na nakaragragsak na. Wen nga roda, isoan na sakitan iti husto, ta biglaan ti panagsinada. Diya mo ano agpay so pinikot da jay lalaki. Kastamot istorya ni Mary kanyak. Anyan, kaasimot nga ro jay kaanakak ano kasta. Wen nga roda, hanggang talaga kasta, anya nga rod ngay. Awan mabalain. Tanay, intun bigat kanon ti kasar jay X na. In ka mga na Mary, may saldawan na di kanangnangan. Agsakit kay ti kasta nga aramidam. Tadta ti kasar da, angkal. Siyak tinobya nang sa bali ti kasar na. Ay na, awatan mo tigasat mo, balasang kaw. Pinikot da ngamin. Siyak tayo ayatan ni Eugene. Di ka basta mamatay, itanyaman nga ibaga na jay alalakay. Anyat amaw. Amang ano talaga alinoko nakalaan. Haan, angkal. Siyak tilab ni Eugene. Inagaw dala ang kanyak. Nabayagan ngamin nga kurso na dadya among naisunakat. Iso nga nagbaligi nga ng pikot iti boyfriend ko. Ha? Lukas na, boss na, jay ikasar na. Wen, angkal. Driver na idin ni Eugene. Alya, ay kat ala awan mabalin maun tag kasardan. Awatem tigasat mau. Agpatibkar ka. Kat pilitem alipatan da ja alalakay. Ta mga barwanan ka. Di mo baybay antibagay tapno saan kang agsakit. Eugene, love. Naragsak ka kadimot laeng ita tagasawatan. Unay-unay Angela. Oh, agpadata. Uray siyak. Diyak mailadawan ti kinaragsak ko. Siyak siguron ti karagsakan a babae dito'y rabaw ti daga. Ngabin kabukbukudan kan. Kun awanan ti makaagaw kan kakanyak. Tagasawatan. Angela, Intag-honeymoon iti adayo a lugar, love. Agbakasyon ta iti uray makalawas. Tapno maipapasta ti ag-honeymoon. sige. Sikati makaamo, love. Mere, kanakan. Anyaman ti sang-sangitam di ta cellphone maon. Awanan, angkal. Nag-honeymoon dan. Talagang agasawadan. Ay na. Tapno malikli kam tagladingit. Di mo buy-buyaan ti pupus da aladawan ti ex mo Ad-ada masakitan kano kasta. Kaano nga tanga makamubunak, angkal? Basta likli kam pa'y laabuyaan. Nagiti ipupus da aladawan da. Tapno makamubun ka adagaws. No kasapulan nga i-block mo ti ex mo. Aramidam. Tapno daras ka makalipat. Ay, Hana. Anya ngayon ti pangkunta ka kanya na no i-block ko, angkal. Di mo kunaan kayat mo pala ti maadaan iti komunikasyon iti ex mo. Basta ada nagkinarian me kan ni Eugene. Subli anak tumatlang day dyan no mabalo. Anya? Unuhaan, baka no ag-apadangay katag sinada. Sigurado nga subli anak matlang. Ay sos, sana nasaya at ti kasta apampanunod miray. Lipatem kit din ti ex mo. Ta sumapul kay ti sabali apakiin na yatam. Ano di ti mas nasaysaya at ngam ni Eugene? Angkal, iso lang ti lalaki nga na ikarikanyak. Iso lang ti lab ko, ingga na tong palbiyag ko.
Urayak nga agsubli kanyak JX ko, uncle. Maturog ka nang hila. Tayo nakpay agpaangin iji teres. Rabiin, love. Di ka kadipay maturog. Sana pa makaturog, love. Sumarunak to, wen? Ay, sige garod, love. Tado siya. Makaturturog akon. Nabanuga ka nagkapo iti honeymoon ta. Ni Eugene ti umawawag. Ay, thank you. Mawag matlangan. Hello, Eugene. Hello, Mary. Naimbaga na biim. Kamusta ka? Ay, kastoy Kanayon nga agsangit. Kanayon nga mapuyatan. Anak nga makaturturog. Nagsakit nga kanayon datoy pusok. Karkaro idi nakitak jay pus dya asawa nga intag na kanyam. Nagsweet kayo nga nag-honeymoon. Di kagsangit. Di ka madaragan. Tapamarang lang na gitya. Ha? Mas napula pa kisama ti asawa. Tapno saan na gumura kanya. Baka mangag na kaidtangay. Saan? Tarimwara kiti silagmi. Nakaturugan. Ngam talaga ka di nga siyak ti love mo. Uwan, Mary. Uray katduak niya ngela. Si kalap pati sapsapulat. Kailiw ka. May liliwak matan kanyam, Sarabali. Agkita tanto. Ha? Apay, mabalin ay nga kita tanga uray adan asawam. Agkit mabalin Apay kumaasa na mabalin ngay. Basta ilimod tawan. Lalaingan tati agiliman. Tapno awan to ti makadoktal iti aramidin ta. Kano ayang amin nga mabalo ka? Umadanin. Isa nga orayan na, kwen. Tano mabalo ikasar ka adagos. Mga manong nga tangay nga tawon sa kanto mabalo. May sawan no 2 taon siguro. Sarabala mabiit lang ang orayan daytan. Kan mariknak, nakapsutan niya ang hela. Kan adon ti marikrik na sakit iti bagina. Kasta aya. Wen, iso nga anong ti aguray, wen. Orayan nak, di ka makias asawa iti sabali. Sige nga rod Hanak mo't kit di nga agdardaras nga makiasawa. Basta orayan ka nga rod awan. Dardarasam nga rod ati mabalo. Nay, nagbakasyon ka mo't gayam direk. Kumusta nga'y baraw? Kaanaw asimbangput ka? Mayat tata si Mampatak di Kalman. Ay, bimakid ka baraw. At adamot na natimaar ka, hindi bimakid ka. Okay? Nangasawa ka? Wano, baro ka pa Baruak pa'y tata. Umot ngayon mailawan kanyak. Oo. Napili kan samot nga may nitagbalin biya. Saan mo tata? Kan jak ngamin masangot ti agaram. Bisiak ngamin ti trabaho ko ti abroad. Ay, dahi talaang Angam dahi. Kita ata ang mga mabaakan ka baraw. Ngam no kayat mo jay ka anak ka. Armaman kitay. Anday jibalay may. Saanan anagaw awid ijibalay da. Ta saan da nga agkaalaan iti may kadwa nga asawa ti amana. Ha? Asino tata? Ni Mary? Wain baraw. Anday di nanobyo na. Ngam nagsinadaan. Iso nga armaman kitay. No, kayat mo Tanarigat mo at no saan mo akursunada ket irit-rito ket dinkel ka. Asino ngayon ti saan nga kursunada kan ni Mary? Kat nagpintas? Ay, armaman nga ron baraw. Kababain samot tata. Baka jak may kari. Ay, kat padasim latang arman Anyat amam. Ang mga nusikagayam tinaikaray aparaken kwan Sige nga rod. Padasak tuman na pasyaran. Ay, sorry direk. Ngam saradon datoy pusok. Hanakon nga makiinayat iti sabali. Ha? Agbirok kalangan iti sabali nga aramam niya. Pasensya kan nga tal talaga. Uray kasta ti kunam.
Sana klata mapukawan tinamnama, Mary. Ala, awanan nga talaga ti planok nga makiinayat. Promise. Basta ruman kalata, Mary. Agsardangak to siguro. Inton makiasawa kan ti sa bali. Apay, anyat ni mo pangayatan ka ni Derek kat nasingpot abaro na jay. Napintas ti trabaho na ija abroad. Ta siman ko naman. Anya palat sa pulam dita. Ang kumat nga ayayatan, Uncle. May mayat-mat nga dayo ni Derek ang JX mo. Anya mo't JX mo nga ay istambay. Ay, bastahan ako nga makiinayat, Uncle. Ay di ka man nagpili-pili, Mary. Aklunam kit din ni Derek. Nasingpait ang baruday jay. Man-manaw tikasken kwa nakasingpait. Nagagit pa'y. Adapay balay nan. Nagdakal jay kay patpatakder a balay na. Hanmat nga day tati pangrukodan kan ni Ayat. Hanak pa'y ngamin nga nakamove on. Makamove on ka, babaan ka ni Derek. Isungaklo naman. Kita, no di malipata madagos ti inaramin jay ex mo ken ka. Isunga agpanunot ka anaimbag ka anakan. Di mo pilitan, no talaga di nakayat, lakay. Bayam nga iso ti mangedeng iti dayta. Di ko namkit day, day jay latta ayo jen, tiyada ti panunot na. Agasemmet ngamin tinakunan ay, urayan na ka no nga agapa di ex na, kanya asawa na. Ta sigurado ka no nga agsinubyan da. Anya, Kena kunan na pa ay, ano mabalo ka no di ex na, agsinubyan da. ay, una yan. Talaga nga roda na inlabla una ni Mary iti ex na ah. Wan nga raw. Nangasawa lang arudan, ngam di na pala iwaksi iti panunot na. Agad, saan ba't siguro akas ka rin na ah. Iniinot tulat na siguro ah. Di ka gana at lakay. Makamubun tulat na di ka anakam. Rumarak man pa love. Kuyugak ni nanang ko ama pan nagpa-check up. Ala umon jay lukan. Tasuko namun ijay balay da. Tapno saan amabanog ni nanang. Wen love. Ang kurang samat gayam di kwartak. Ay katikan ka. Ingkalatan mga alay jay wallet ko. Amumati ayan na. Manungay ti anak, love. Ay kat makamu ka. Numano ti kasapulan ni nanang nga agpa-check up. Iso ti alaam. Agyamanak nga rod, love. Talaga ang nagsingpot ka. Sa anak nga agbabawi ang asawakin ka. Awan nga tati nakakitakin ka asimrek di hotel, Mary. Awan siguro, Eugene. Si kakit di ah. Baka ada nakakita kanyam. Di oray man adda. Di dakmat lamay lasin. Ta nakakalugungak. Ken ada face mask ko. Ken nakasedsak. Sa bagay, uray siyak. Nakamasak ka nakakalugungak matlaang taday. Oh, kailiw kan, Mary. Ay, oray siyak mat ha. No amom lang perme nga ililiw ko kanyam. Ngam sa balimat nga minti inasawam. Oo, di kagsangit ah. Di mo't imbagakken ka, apinikot naklang di asawak. Kan adda tulagan ta, saan? Oray addan asawak, tas sikalat tati ay ayatek. Kan ti may sapay arason, no apay nga intulok ko apinikot nak ni Angela, tapno makaurnungak. Ha? Kan tapno tawidak to ti kinabaknang na. Datang tumot lang ti may ranod no kaskasano. Isa di ka makias asawa iti sabali, wan. Urayan na, wan. Uwan, si kala nga talaga ti love ko. Hangko nga maibawing iti sabali tirik na kanyam. Ay uwan, ada nga nagkulit nga mang araram kanyak. Hanak nga sarsardangan. Imbagak lang arudan nga sardangan nak nga araraman ngam nagkulit. Agkarasubli ije balay da angkal ko. Sino mo day ta? Karo ba may matlaang nga? Si man ije abroad. Pangasim, di ka agpapaaram kan ko na. Nupasyaran na ka,
papanawa madagos. Hang ka nga agdanag. Awan matlang tirik na kanya na. Si kalat tati panalo ito'y pusok. Promise mo ha? Sana balay ta mabiitan ti panagdan nata. Kumapkapsutan niya ang hela. Kumarkaron di sakit na. Ang mga no dinan abutan na dya iti makatawin. Sigurado nga ta. Wen, umadanin ti apit da dyan. Iso nga umadanimit tan ti panakabalok. Agden natan ton. Ano samlaeng arman ni Mary Barok? Ta kapunpudutan pa lang amin ti panagsina da iti x na kahit. Iso akas jay. Wen tata, mawatak ni Mary. Kanamok, ket naktumat lang. Marikirik nakdata tata. Di ka madanagan, tatulungan ka. Kanayon ko abagbagaan di ka anakak. Mga klon ken ka. Mayat ko mga rod naklunan na kon. Sakbay nga agsubliya ki jay barko. Kaano aya, ti panagsublem baraw. Into no may abulan pa yung matkit di. Ala, sarong karam iti minalam ni Mary. Tapno matinag tirik nanaken ka. Imposible, adi mo mapaayat jay ka anakak. Iti kasta kinapunerma o. Patsyak amain labtumot lang ken ka jay ka anakak. Sapay la ko tata. Love, gumatang taman iti motorsiklo. Ta may mayat nga ilusot iti traffic. Anya, kabutbuteng samat ti motorsiklo. Saan? Depende iti agusar dayta. Kan depende iti motor. Tay nangina ti gatangan ta tapno may mayat. Katala sikat ti maka mo, love. Sino dyan nakamotorsiklaw anang nagas ka ni Mary bakit? Jak nga rodam mo lakay. Nakarikap mo nga min dya helmet na. Sana makita ti rupa na. Naglokaon. Sino nga ito dyan mangimot motor ken kwa na? Di na ko naan nga daman sa bali ano ubyonan. Ay, jak ka mo lakay. Nagkatawan mo dakis na ano adamanan baro anubyo na. Tapno makailiw-liwag mo tan. Wen ang mga nutila pakirel-relasyonan naman ditan. Madamdama, lukwen damanan. Ni ko madirek ti kayat ko aparakin kwa na. Ta nasingpot, ken nagagat na dya kalugaran tayo. May suro mayat ti puso ako nada. Uray kayat mau no di namot kayat. Awan mabalin mau. May mayat dito apagditan ta. Ta adayo ba si talugar? Wan nga rod Iso na lang tama banok ka nga ag-drive iti motor. Saan? Madingamin no jay kotse ni Angel at usaran ta. Ta amang ano at makakita. Naimbag ti motor. Ta saan daw na yung mabigbig. Ay, sabagay matkit di Ay, kastoy latan nga ka na yun ta aramid ta. Ilibli basta ti agkuyog-kuyog. Basit la pa nagurayan, Mary. Mabalo akton. Wen makaurayak matkit di. Basta ti kanayan kong ibagakin ka, ha? Di ka magkias-asaway ti sabale. Urayan nak ang mabalo. Apay, sino dyan mangyang angkas ken kay ti motorsiklaw, Mary? Sa alanam na minsan na nakita may ngayon lugan na ka, Kat boyfriend ko uncle? Asinaw a boyfriend mo. Taga-anaw. Eh, taga sabali nga ili. Limbag ano nasingput metlaan. Wen Iso siguro ti kasi singputan nga lalaki ito'y loson. Nay, kitama. Tama nga numaulit tinapasamakin ka. Madamdama, agsangit-sangit kan tumanan. Haanan, uncle. Haanan. Lakay, mangantayon. Mere, umay kay manganan. Ay, apagisaw. Marik na akong tibisin ka. Mere, umay ka manganan. Na, Nay, agbakbakwar mo di ka anak kam lakay. apayan Mere. Andiat mapaspasamakin kan.
Ming kakitaan masikog samad tan di ka anak ham. Ay abam nga rodan tinobyam dito balay, ta kasaritak. Taday, masikog kamot gaya man. Busy pa nga min tadta, uncle. Ay basta ibagam, takayat ko ang makasarita. Sana mabali na may tantan di umay na dito balay. Ibagam, tay kuyog na dagiti dadakil na. Tapag sasaritaan tayo, ti pa nagkalay sayaw. Inak man, makiatindar pa iti kasangay ti kumpare, lab. Agawid akmat ladagos. O sige, ngamjay ko ti usaramon. Tani nagalis ti dalan. Tumanudo, love. May mayat di motor, ta iwas traffic. Sana balay, ta agan anadak, love. Nakahamid ako, paray. Itulot ka na, paray. Tanay, nabarsag kan. Saan, maturog kan iti balay. Sana, paray. Kabalak. Di ka madanagan. Makasang puweta kasi kakarad ka di balay, may. Nay, alat saksangitan ni Miray. Nay, diya ka mo Ay, umay katasit ganta. Nanay. Eugene. Apay nga bati na kami matan. Apay, sino ayo dyan ti sangsangita, Miray? Diya amada to si Kuko, uncle. Nadisgrasya ka nukat natayan. Anya? Sino ayo dyan? Ni Eugene nga ex ko. Anya? Anya ngay itan. Agsikog kan abalasang tanatangken met ngamin ti ulam. Uncle. Liblibas mo met gayam tinakisinsin-narak iti dayjay alalakay nga uray ng asawan. Di ka lang nagpampanunot met tahan ka anakan. Pakawanan dak, uncle. Nagbidutak. Nagbasulak. Nagpaiturayak nga miniti na laos nga panagayat ko kin ni Eugene. Ala, awatam ti kasta nagbanagam. Anya ngay, katinlibas mo mo't ngamin tinapan nagpasikaw. Sayang ni Derek. No iso kumangamin ti inaklon mo. Mayat kuman ti biyag mo ita. Kat awagan nyo taibagayo nga umay nakpasyaran manen. Ay saanan, kababain. Ah, Naimbag kumaano saan ka masikaw. Kababain ti mangiritaw iti masikaw. Yan! Ay sino tinakastong tinataglaman kami? nabartak manen ni Ariaw. Nakaigamanan iti binalsig di ta kalsadan. Sumbro manayin tayo ta kalogoran tayo. Kaslag bagtit no nabartak. Ay, naisos. Ay, Ay. inyidanan di ta kalsada. Sapa ijay nga mo tinagiddan Ay, na. ay maturog manin dita isuman ti ilislisyan dagiti lugan alumabasan. Uwan nga rod di lagnak mo day ta alakay. Inaklakay na, tikinartak na. Un nga ron. Isun samit anatay adagos di asawa na. Ta natay iti konsumisyon. Kasta mo ti bagbagada. Ay, inal daw ngamin ama stress. Dandani pa'y nga rod nagbagtit di asawa na iti. Gapo iti nakaro nga stress. Ura sino mo't siguro nga asawa. No kas kani aryong ti asawa na. Ay, talaga amatay iti konsumisyon. Aga sembet tatunggal mabartek agwala. Agbirok iti gulaw. Agriyaw-riyaw. Ako namlansan amatay. Wan nga rod ay naimbaglakit din at nakatumpungak iti nasingpet nga asawa. Ay, agyaman aken kasibyo ngamin nasingpet ka nga asawa. Nagagat ka pa'y. Awan pa'y apulos ti bisyom. Perfect husband ka talaga. Si kaki di me bakit pasablugan na manen nakudak. Ay, saan man? Agpaiso ti ibagbagak. Iso nga agpatpatayak unay kan ka.
nga may nakasingsingput ka nga asawa kan ama ti kakayso na nga anak ta. I love you. I love you to, bakay. O ala, sumer ka biday. Pasensya ka na, nakawarwara dito balay. Awan problema iti dayta. Sa anak mo't ana arte, Dado. Aramot kayang bisitan nada. Kung tatang, ni biday. Ni biday gayam na ito. Kung nakaano asinam, dakmot mabigbigan. Sige. Panawang na kayo. Try naman parawaran na kita yakin lalay. Lumat lalay! Ala, nabartek manan ni tatang mo, Dado. Bay-bayam ni tatang ko. Di mo ikan kano. Kasta na raytan. Saan nga balbaliw. Kasanungay. Agpudno ta ka din kadananang ken tatang ko. Amon ni tatang mo ti may papan ka data. Ang dagiti dadakil ko. Di da pailaan mo. Madanaganak namin biday. Amang ano pagkasarinda ta adagos na maamuanda ang nagkinaawatan ta. Katyak pa nakasagana. Kaya't ko asawan, awan pa'y urnong ko. Saan mo't siguro? Makaawat damat no ibagata nga awan pa'y aramaten ta. Nga ta. Wen, siyak ti makaamo kadananang kantatang ko. Tinapatag, maamuandan ang nagkinawatan ta. Tapno, nawaya ka lata nga umay ijay balay, iti anyaman nga oras. Tani, siyak latan ti umay diti balayo. Sigurado nga ada maibagbaga dagiti kakaaroba dito eh. Awan bibiyang lakadata. Awan matdaldalapusan ta tao. Ang mala. Agpudnutan to nga rudan kadagiti dadakal mo. Nakaumay kamot, Dado, Barok. Anyat masapul mo. Nagkuyog kayo mga imay dito'y balay. Biday, dadaw. Ay, nagapuan yaw. Saan kami ngagpalpalikaw pa'y, nanang, tatang? At dan nagkinaawatan mi kanidado. Agayan ayat kami. Anya? Ay, Ngayon, ipakpakauna ko nana, tata. Awan pa'y urnong ko. Iso nga awan pa'y gastusag amang kasar ka ni biday. Iso nga pangasiyo, ta di da kami kumaapurain nga kasar. ay, di ka madanagan, Dado. Ta, saan may nga aramay dan ti kasta? Ay, may mayat kit di pa'y ano, saan kayon ngagkasar? Ha? Ay, nanang, anya mo't daytan nga ipagbagayo. Kano pa nga da nagkinaawatan yaw? Nabayagan tatang. Talo abulanan. Anya? Apay nga, di mi nakita ang nag-aram ni Dadokan ka. Di mo imay duti balay. Sa dinaw, tinangaraman na ka. Di tayo ikigid lang. Ala ni tatang, tila ibagbagada. Saan mo't Cellphone itan ti komunikasyon dagiti tattao. Bakit? Ingka man asahan tayo badangkaw. Patadong mong iti hustaw. Ay, sige lakay, mano abadang. Asaam amin tayo talo abadangkaw. Matong lakay. Ay, tayo wasay pa'y gayam. Asaam, wag. Wag! Ay, biday. Apay nga asaan dati badang. Asino ti badangan dangay? Agsublikan to inton malam. Imposible adi pa'y lamangir na day jay adadaw itinangag na abadang. Apay tatang, di yung kadikayat ni Dado nga para kanya. Saan? Nakarkaro asaan kanyak, biday. Apay ngay, kat nasingpat mo't ni Dado, nanang. Nasingpet no nakaturog. Di mi kaya ti makamanugang iti adabagbagtik na no nabartag. Tatang, Apay, nalipata mo ti inaramid ni Dado iti nabartag. Kinamat-kamat na dagiti tanod dito'y barangay tayaw. Kinarit-karit na ida. Ay, imamaday jay. Ragpada da iti ama na bumagtate no malaukan iti arak ti darada.
Na minsan laang mo't na napasamak dayjay tatang. Why? Sigurado nga ulitin ng tumanay. Iso ang sinabi ni Dadaw. Di mi kayat kininanang mo da dyan lalaki. Ni Raimundo lang ang taklunaw. Tanapingat nga agdatdaton kan kadayjay. Manjak! Anyamot dayjay ngay. Kulapit! Kasla maitayab no agangi. Naimbag ni Dado ta maskulado. Natayag pa. Saan aga po tamatsaw kat kaya tamutain? Hay, sinaam kit di dyan lalaki. Dado, ilimod talaangan ti panagkasarta. Tapno awanan ti maaramidan dananang kantatang ko. Kayat ko ngam, anyang iti gastusan ta. Saan tapaymot nga agparti? Agkasarta laang. Mabalin ay ati kasta. Kat mabalin kan maysa, no agparti wenno agpapasken ta. Saanan ama ko na secret marriage. Ha? Akit ala. No mabalin gayam ti kasta, di ison ti aramidan ta. Hinawanan lakay. Ay, hawa din na talaga. Bakit? Nalpasan ti raya-raya. Ay, Nagkasarta magaya man itilimad. ay, uwan nga rod. Sinukir na ta dyan ta. Na in love unay iti dayjay adadaw. Dayjay tu mata nagdadak kalamasal na. Iso ti pinanggayuman ay tanakta. Kasla makit-kita ko ti masakbayan ti anak ta iti dayjay ataw. Uray siya ka. Kasla makit kita kunti lang at anak tayo ti masakbayan. May imagine kunti kinakutong na. Nagado ti kamool na. Kan bimakit iti husto ti ropa na. Gapoy ti nakaro a konsumisyon na. Ay, awanan ti maramidan ta. Nagkasardan. Iso nga awatan talatan ti amin. Dito'y balay ti pagnaadan ta, biday. Diyak kayat ti agawid iji balayo. Uwan Dado, dito'y ti pagnaidanta. Ano sam ati panagbiagmi ka ni tatang ko? Sa marigrigat kami lang. Ay na, agpapada tayo. Uray da kami, marigrigat kami mo't. Ay! Martin na turay! Ala Dado, nabartak manan ni tatang mo. Ala, sumraktan iti sila. Aglamang ta, taamang ano, data ti pagtripan ni tatang. At to yan ti balon mo ama pan nagtrabaho. Pagkikargam di tabag ko, biday. Uwan lakay. Mabayag ka di pa malpas di kabkabitsin nyo a kalsada? Makalawas pa siguro, saan tumalpas da siya? Ala, agan anos ka Dado Ano sampay laeng ti makipurdi ang agkabiti. Uy, sana bale, ta enjoy. Ando kami nagtrabaho, iso naragsak. Ala nga rod, mapankan. Tapno di ka maladaw. Uwan ba kay? Anyat kahit mo asidan inton malam, ta dumagasak ijay talipapa. Kumpurminton ati gatangam. No, anyat kayat mo asidaan, kayat kumutan lakay. Hey, Dilay! Luka ng Dilay! Ha? Ala, ni Dado day jaya. Agong ungot samad. Inaklo ka na dagos tiri daw. Ay. Apa yun, Dado? Apa yung agong ungot ka? Apa yan nakatrangkap tiri daw? Ang tayo lamang mo di taon na kanya, ha? Ha? Adaya! Ala, awan! Intrang kaklaang, itay nagdigusak. Ulbort na! Anay ko? Tibibig ko! Abaya tinanog mo, tibibig ko ay! Anay ko? Bimtaksan! Basta timang hanap, timang lilipot. Kayat mo pa, ha? Sana, Dado. Alala, sumrakan. Agpalas kan. Apay nga, minanagbartag ka. Ang bibiyang mo! Di mo mo't ay baliktad na kita tugaw. Anya ka kadi? Kayat ko ti gulaw! Kayat ko ti makibuksing! Ang buksing namin ay! Tingnan! Anyat kay kayak ngaygan ka. Kat nagdakalan ka a tao. Ang buksing takunak!
Lumaban ka! Sige! Laban ka, Biday! Laban! Awan kay kayakin ka! Kasta gayam, ha? Paimanta alag ti sintron ko! Parigatan ka ito, babay! Ay, delikado. Riingak ni tata ang taag paaraya takkan ko na. Nanang. Na, ne, apa yan? Anyan sang sangitan, biday. Anya day takarga ta sinusuon mo at traveling bag. Papanam. Sina ako ni Dado, nanang. Anya! Ay, ala, sobrang kamampay. Umay ka. Ay na. Nang nabartag manen, kat nagwala-wala idirabi eh. Dinanog-danog nakpay. Madya ako, nanang. Kabut-butang gigayam ni Dado no mabartag. Ay, daytan, ti pagbagami idi kan ni tatang mo. Ay, sapay nagkasal kayon. Subag kan ngamin. Basta sinakon ni Dado, nanang. Manjakon! Anya ka ita. Ihustaw ti imbagami kaninanang mo iday. Damdamo yu pa ilatiag din na. Ngamrim waran ti puno aburik ti asawam. Agbabawi ak anak ikalay sa kankwana, tatang. Day tati maganap tinatangkan ti ulo na. Bason mo mula nga. Agurnungak, tatang. Ta ipaanal kunto ti kasarmi. Sa agabrudak, tapno makaurnungak. Makamu ka. Pag anong ti makidindakan kuanan no kasta nga apaan na ka. Tulungan dak man na maka-abroad. Agabrudak laangan. Mala. No kasta ti kayat mau. Sige. Suportaran da ka anak ka. May bag na orasyon, nanang. Nay, apay nga da kadadaw. Anyat masapul mo. Umay ko kumasukulan ni Biday, nanang. Agawin kami ni Balay. Ay, di nan kayat tagsublikan ka. Kayat nanti makisinakan ka. Kasaritak ko man ni Biday, nanang. Ay sanan, pumanaw kan, tandinakan kayat anak ko. Kalpasan ti panangapam kan kwa na, umay mo sukon-sukunan. Ay awanan, hindi na kan kayat anak may dado. Ha? Ala, nanang. Inkay ituloy yan ti aramidan nyo. Tasyak ti makaam mo na makisarita kan ni Dado. Pagawid mo day tataw. Biday ang sawak. Agawit ako man. Pakawanan lang. Diyak ingagarat ni amin. Ay, ayatan ka, Biday. Nagpapukis ka, Dado? Ha? Ay, well, impukisak ti panang sukon ko ken ka. Adangami na ti maar ka di tapukis mo. Kan nangalam di ta sandong. Ay, ginatang ko itay napanak nagpapukis. Ay, bagbagay mo ngamin. Tarumwar dagiti nagdadakkel muscle mo. Talaga ngayon gagarak tinagsandaw. Tapno makitam na gito pagpatpatayang matadak kalamasal ko. Ay na. Namiss kunday ta muscle. Ay, sus. Di mo kundutan tamasal ko ah. Ang mga no aglam ma. Ala. Agawid ta nga ruden, Dado. Napanandya anak mo. Apay ngawan dito'y balay. Nagawid na. Imay sinukon ni dado. Anya? Ay, kunak man no sinaan nanday di adadaw. Pinagkitaan na lay ti muscle ako nagsublimanon. Ah, Sinusuon naman ang tay traveling bagnan. anya? Ay, kuna na pa'y nga agabraw. Anya nga agabrod. Awanan ah. Tanagkapyada man na ni Jay bagtit nga asawa na. Na, apay narabyan ka nagawid. Kinapay jack makontak ti cellphone mo. Naggapuham. Kumarit ka ha? Ha? Ah? Sparring ta. Di ka agidoron Anya ka ba't Dado? Makadandano ka nga ron.
Ang kakatil ti makadumanog. Inka manganan, saka maturog, tapno mausawan ka. Di nakmandaran. Tapisan kan tupay. Basta mabartag ka, kasta ka. Hmm. Kasla saan asika ni Dado nga asawa? Na- Nagalas ti aramid mo no nabartag ka. Ano? Anay ko! Sika at tinaalas niya ramid na. Naglaad ka pa'y. Sige, tinalaad! Tanalaad ti ugalim! Ano? Di nakpagsunit ti kasta, ha? Ha? Titibag Dado! Masagsagit tanak! Nanang! Nay, anya man ti sangsangita mon. Kung nagdakkel man ang ta sinusuon mo at traveling bag mon. Pinanawa ko ni Dado, nanang! Sinaakon! Mandakon! Nagalas ti ugali na. Apay, anya man ti naramid na kan aya. Nablunsan to'y ima, katiniritir na nanang. Kan sinipat-sipat nakmanan. Anya? Ay, nukas tama lang, idarumaon. Uy, nanang! Idarom ko talaga ti awanan bain na lalaki. Gabo, iti pa ng kabkabil naman ang kanya. I miss you, pinay asawa. Pakawanan na ko, ma. Di nakarakupan Dado. Diyak ukasan to'y arakop ko. Aging ka mapakawanak. Ay, ayatan ka. Sorry ka din, ah. Bartag ko la dahi jay. Kadigdigos mun sa Dado. Ay, uwan pa kayo. Nabangluak ka di, ha? Owen nga ron. Kan, apaya naka-boxer shorts ka laang ngay may dito'y balay. Nagdagaang namin. Ngala, agawitan wain. Magbalbaliw ako, promise. Mala, mabitlaang nga ron. Tay nakalaan ti traveling bag ko. Kasta, nagsublimanin iti asawa na. Wen, lakay. Sinusuon naman ang tay dakkelabag na nagawid. Ay, sana mabalinday to'y. Surutin ta di anak ta. Yawid min ti anak may dadaw. Mayat ka man kung saan. Masapul ngagsina kayon kuni biday. Wen, dadaw. Isunto mala parigata miti kabel. Matruma ti anak may itidan na miti kastangar aramidam. Pakawanan da ko mananang, tatang. Ikarik, agbalbaliw akon. Diakon aramidan tikas jay. Basta yawid min tanak may. Alabiday, agrubwat ka tagawid tayo ni Jebalay. Kandimat ko nam ngay darum mo dahi tao. Kuyo ganda ka mapanagdaraw. Saanan nanang nagkarimot ni Dadong agbalbaliwan? Kat no ulitin naman, hindi isunto ati panang idarom ko kenkwana. Sana na maulit dahi jay biday. Ay! Promise. Tinakpagpungtutan. Agawid tayon biday. Di mo urayan nga uluden ka nga agawid. Manjak nga rod! Apay ay apilitin dak! Na, Agbalbaliw nga rodon ni Dadong! Nanang, rumwara kong. Mapan ka kadimanan agsingir iti pautang mo anak ko. O nanang, sa paag ti mapanagsinger, tapno sa anak ama maluman. Ala nga Rod, kitaem da kita masingir mo a kwarta tapno saan mo a maregrag. Way, nanang. Nakasingir kan sa mananak, anakan. Napuskol man ngaminin ti belt bag mo kahit. Adamot ba sait ang kail? Nan, nayunak man nga rod tay utang ko ken ka kaanakan. Agbayad ka pa'y mutanggal. Di ka pa'y nakabaybayad apulaws. Di ka pa'y nagtinlag oray sa nga ribula ko ma. Agbayad akto no maalak di inabak ko. Adda inabak ko iti lutaw. Ngamjak pa'y naala. Agtala kay man ang kail. Mangbulataw kay man ako nakaw. Saan man? Adda talaga inabak ko. Balor ti 30,000 pesos na jay. Basit lang. Tadjakmut na tumpungan amin a numero. Kano nga rung nagbayan kayaw? Kat inton maalak ka. Nan, pautangan nak. Takasapulak ti kwarta ka anakan. Mano ayang kay? Uray 5,000 numabalain. 2,000 lang Tadi kay mo't makabaybayad angkal.
Malagaro, 2,000 latan. Barang makabayad akon iti mabiit. Numaalak dyan na pangabakak. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. No saan ang makabayad, di ka itid nga itid iti kwarta anak ko. Amangan numalugi ka. Yak mo't mapaggadgadan na Uncle Noah. Tagpilit mo't ngamin nanang. Kat oray agpilit isuntumot la pagbisbisyo na dagiti utangan na kan ka. Ha? Kastaya? Kunak man no nagbalbaliw na Uncle Sibiyaw. Kastamot ti amok iday. Ngam sinublyan na manan dagiti bisyo na. Babae kan sugal. Nagloko mo ng kulang. Pilitak sa nga ron asingiran no kastagayam. Sayang jay impautang mo no di mo masingir. Sapay nagdakkel agatad. Un nga ron danang. Iso ti kadakkelan iti utang. Di pa'y nakabayad apulos. Uray 5 gasol na kumahulog na. Awan nanang. Naggasat at talaga jay ka nakakanya ibag. Nakaurnong idi nagtrabaho ija brown. Kat agpapautang itan. Uray sa arin ngagtrabaho. Tajay lagsingir ter aramidan nan. Wen, nga maluglugi nga road, taadamot dagitay saan nga agbaybayad. Ne. Pangpanganak sa amat ipag. Ne, kat numapasagidan ka kat mapaiswan ka bayaw sebyo. Si kakanungamin kat ti kadakkelan iti utang. Di kamot kanu nakabaybayad apulos. At ngamin paggasto sa kita. Eso nga on pailat maibayad ko. Naimbag tulan umaalak te inabak ko. Kasta ka na yun ti ibagbagam. Ngam awan samot inabak mo. Kun kunam laeng, tapno pa utangan na kamanin di anak ko. San mo't si kakit di mo't ipag. Mga sawak nga minon iti mabiit. Kat isutiyor urnungak. Sino mo't nga iti asawaan? Kat ay nubya kamistisa napintas dayjay. Agur urnungak nga road. Tapno daw sarik amangi kasargan ko ana. Naimbag man, taadda pa'y lanangayat ken kasibyo. Kat siyempre uray lakaya kon. Napigsapay lati karismak ipag. Kunamsa. Welcome to Jenna Almoida Drama. Dito iti lugar me, Isabel. Probinsya. Ngam adok ti babalay. Patad pay. Sa dino ngay abanda dito itayan titagam. Manipod dito ayan ti balay. Aging gayay poon ti dakkelamangga. Mabalin mutten, ha? Apay di mo ilakaw. Ay, saan tasayang. Naimbag tula atawidan tagbaling nga anak ta. Ha? Makaanak tapay nga ta, ha? Kat siyempre ubing ka pay mo't. Kan naparagsitak pay. Nga uray lakaya kon. Ag naudak nga roden aditi balay mo. Masatuta kon nga agawin. Kat talaga matakas ta ti plano ta saan. Agdenatan kas agasawa. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Nakita mo tay nubya ni uncle mo, anak ko. Nubya? At daya nubya na? At damot. Insangpet na nga roden ije balay na. Anya? Taga ano ngay? Diyak mo Napintas mo't babae. Kan kaububingan na. Nay? Naimbag man ta na ngayat kin uncle anapintas kan ubeng? Un nga rod. Ngam amangan nubinulbulatsing na laday jay. Iso asimurot kan kwa na. Amumutan ti style ni uncle mo. Bulilikong. Kasta ti talent na. Timang bulilikong itipada na atao. Inlakto man singiran ng madamdaman nanang. Tapambarak amang kita iti bagbagayo anubya na. Naimbag man ta nakapasyar kakanakan. Ayun gayam. Iso ni Isabel. Nobyak. At dama gaya man nobya yung angkan. Nagpintas pa Siyempre guwapo akmat nga uray lakaya kon. Ay, Isabel, honey, iso ni Delio, kanaka. Hello, Delio. Hello, antay. Antay ko taangkel ko mat tinobyaw. Well, rumbang lang awagam iti ante ni Isabel. Tay kasarkon no makaurno nga. Aywan ang kain. Umayak man nagsingir. Uray agdawn ka kumay iti sangaribaw. Ta uray inton umay alawas man ang tinaduma. Ay na, unay kandelyo. Iranranam mo't ti umay agsingsingir kat adda to'y nobyak. Kasapulak amin ti kwartangkel.
Iso nga agdown ka kuma. Uray sa nga ribo lang. Awan pa'y kwartak delyo. Agbayad akto ka di no adda kwartak. Kaano ngay angkal? Intun adda Sakto ti yung maidya balayo no adda kwartak. Ala, agawid kan delyo. Welcome to Jenna Almoy the Drama. Nagadumot gayam ti utang mo, Sebio. Nagkitak di notebook alistaan di ka anak kami tay. Bay-bay aman day ta utang. Tikid di maipapan ka data ti pagsaritaan ta. Saan ada kita utang? Pasig samot nga utang dagiti ginasgastos tay ti kalabas. Pudno ka ding agpenpensyon ka wano saan? Kat agpinpinsyonak mo't talaga. Agur-urno nga ngamin iti pagkasarta. Iso medyo nakautang ha. Kat ayan nga ro ti urnong mo. Kat nakadulin At da iti bangko. Kita akman nga ro ti bank book mo wano ATM card mo. At da iti wallet ko, nakadulin. Kita akman. Wan, madamdaman ton. Ala, umay kakit di ta mapantagin dayon ija likod. Napariir ijay ka. Si kagayam ti ibagbagan ni Sebio Anubia na balasang ka. Wana na. Da kayo? Asino kayo? Ipagnak ni Sebio. Kabsat na day dinatayon nga asawa. Kasta ka di? Nana, adaman damagag ka da kayo? Agpaysuaya nga agpenpensyon ni Sebio? Nasurok ka no 20,000 pesos ti pensyon na iti binulan? Ay, iso at ipagdamagam iti day tabalasang ko. Hay, di namat nga ron ibagat agpayso. Las tugan naksa day dya Sebio. Ay, kamamok lang amin nga adugayam ti utang na. Ay, agpenpensyon mo't ngamtay pensyon ti senior citizen ti pinpensyonan na. Anya? Wah, nagluko mo't ni dya Sebion? Di kayo madanagan nana Diya kay bagbagada kayo tinakamwak. Tapno saan na kayo aguraan. Uray maamuan na tagpay sumot ti ibagbagak. Malaksid ano inuulbod ngam saan mo nga rod. Ay, kunak nga rod amang ilako ko maitidaga na tapagbayad na iti utang na. Daga? Anyat ilako na nga kat nabayagan nga inlako na jay daga na ditoy. Anya? Kat, to nagtuunan ti balay na saan na ako kwa? Ay nadagami daytoy. Nakipakpakaasi nga agipatakder iti balay na ditoy. Iso a pinagbigyan me. Taawan ka nga rod sabsabalay. Aniya? Ulbod ka alaklakayan. Ne, apay kasta ti bagbagam kanyak sa bel. Kunam, nasuro ka 20,000 pesos ti pensyon mo. Ngam saan mat gayam? Kunam, dagam ti nagtuunan ti balay mo. Ngam saan mat gayam? Ulbod ka. Kuka, nakamom iti day taya. Hay! Saan na masapula mamwam? Ulbod ka laklakayan. Bayadam, ti panagulbod mo kanya. Ay, pasensya kan sa bel. Sorry no nagulbudak. Ngam bumawiak kang ka. Hay! Basta bayadam ti panangulbod mo kanyak. Pumanawak mitlangan dito na mabayadan na kon. Ha? Apay ngay apanawan nak. Naupayakan kan, Sibyo. Ulbod alaklakayan. Bulilikong! This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Adyat gagaram, Delyo. Umayak man na nagsinger angkal. At damo siguro maihulog yaw. Hay, awan pa'y akanakan. Nukayat mo, ipadawat kung tinubyakin ka. Basta jak agbayad iti utang kon. Anya? Ha? Tila ibagbagayo mo angkal. Napintas ni Sabil. Kububingan na pa'y. Apay, nagsina kayo na ya. Saan pa'y? Kanayon mo't pa nag-aapawin. Iso nga ipadawat kung ka. Basta di naksingiranan. Ha? Wen, kunamon atayawid mo. Delio, intimplaan kay ti kapim. At tuyo Ha? Oh, makitam. Asikaswan na ka pa yan. Ala, panawan kayo. Tarumwarak pa. At napapanak. Angkal, tayo hulog yun nga eh. Ay na, awan pa yung arod kwartak. Sige, isirayon tuntoy balay nurumwar kayo. Ha? Napanin? Ala,
Igo pumunti ka PM, Delio. Napuskol man ang data belt bag mo. Siguro, kwarta ti kargana. Ha? Ay, kwa. Ay, kagap-gapok kami ni Hilay. Napanak nagsingir iti pautang ko. Ay, sana all may pautang. Amom, sinina ako ni uncle mo. Ngamin, linuko nak, inulbudan nak. Isa panawa ko ni ti mabiit. Papanawan nak nga rudan dito'y balay na. Ngamawan papanak. Delio, mabalinti umay makiturog ije balayo. Ha? Ay, kwa. Uray, duwala ang arabi Ay, tsakayat dito Naang duda da dito Nagsina kami kini uncle mo. Ang mga nagkinabil kami no, agapa kami. Isa apumanawa kun. Makiturog ak man ije balayo, please. 2 nights only. Ha? Ay, ala, sa anak mo't anapaidam ka. Umay kalata saben. Jak mo't malapdan tirik na akong nga gayat kin kasaben. Nagpintas ka ngamin. Ay, ket pagyamanak ano kayat nak. No siya, damo pa'y lapan nakikita kan ka. Agkursonada akan kan. Ha? Ano kasta? Kayat nakmay? Kayat kalaunay. Delio. Apay, anya ti kayat asawan da ito'y Delio. Apay nga insangpet mo dito'y balay da jay asabail. Kat asawa ni uncle mo da jay. Saan na nga asawa, ta saan namot nga inkasar, nanang? Kat, anya ita. Nagsinadan. Kan okay lang mo't kin uncle, iso nga inaram kon an Isabel. Dinurugan nakpay nga rod ang mga aram kin kwa na. Anya, ay nagalas kat ti kasta nga style yun. Kas kala maibusan iti babae. Ex ni uncle mo, Arma. Nanang, adda ditaan. Agin inayat kamin kin Isabel. Da kami, iti para iti tunggal maysa. Ay, anyalat sa wundag iti taon nga Apay ngamin, aya adag ita at tao ti pagproblemahan nyo. Bayaan nyo, ano anyat kaya da asawain? Awan bibiyang ko. Ay, jakam mo kada kayo. Welcome to Jenna Almoida Drama. Anya ba't ti kastangar aramida mon sibiyaw? Apay adinurugam jay kaanakam amangaram ijay ex mo. No di mon kayat jay nubyam, saan man atila durdurugam amangaram? Kahit, apay, basol ko nga raw. Adan na kam di anak mo ipag. At damot king kuanan no padurugan wano saan. Saan mo nga ubeng? Masurunak. Sana balay, ta-ex kumutan ni Isabel. Nagsina kami. No adda saan anasaya at amapasamak, basol mo sibiyaw. Ne, apay asyak ti pabasulam ngay. Di anak mo At damot na kam nan. Awan bibiyang kuditan. Ta-ex kon day di babae. Mangkita kalaangan iti sabaling armam dilyaw. Sinaamon day di asabel. Adayo tirik nakken ko ana. No da kayo Ngumisyak. Asidag tirik nakken ko na. Tay ayatagkit nga raw. Maibusan kan aya iti babae dilyo. Nagadumot ti mabalin mo nga armen. Ngam apay aday jay pay. Ni Isabel nga raw tay ayatag nanang. Apay di kay makawaawat aya. Ha? Da kayo aya ngamin ti mga sawak siyak mo. Baybay andak ka di iti kayat kong aramidag. Amok tar aramidag nanang. Didak isuro. Ay, katala makaamu ka nga raw dilyo. O sige nga raw. Bye. Sino man nandiyan kinasarita mo ti cellphone mo, Delio? Babae manen? Babae asasawa mo't Isabel. Adaya babae kat awan mo. Ado! Ado ti textmate mo. Makitak la dagitak ko na. Ibusak ti bukda. San man atila at atapam. Customer ko dagijay. Amom mo't nagpapautang ti trabaho. Siyempre, masapol nga awagak ida. Ta ipalagip ko dagiti utang da. No kaano ti panagbayad da. Wagas mo kit diday ta. Tapno maka-chicks ka. Inkakit aggaon no nakaluto kan, mangantan. Sana ko na mabisin. Napukawan ti ganas ko amangan. Sikalat manganan.
Babairo! This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Ne, aldaw matgaya man. Ay na, bigat man eh. Ayan tayo cellphone kon. Anyat oras nga tan. Ne, awan mo dito iti cellphone kon. Dito yung matisigot apang ikak sakbay amaturugak. Sabel! Sabel! Ayan mo! Sabel! Apay aya! Umay kakit din tagar mo sartan! Nakaluto akon! Nakita mo tayo cellphone ko? Saan mo? Nangikamaya? Kaya iti sigot apang ikabkabilak ah. Awan mo tan. Ang mga no nalipatam. Na-misplace mo siguro. Imposible ah. Ijay mo talat nang ikabilak idarabi eh. Inalam sa amoy. Itan niya aga pungala katadamat cellphone ko. Pagkan ano kumada cellphone mo? Ay, aburido ak no kastoy lang. Apay nga aburido ka? Di mo mawagan na kiti-textmate mo? Text me ta sasawam mo. Dagitay nga rod customer ko dagijay. Kasano upay ang makabayad da ngay naawa ng kontak ko kadakwada. Mga takit din! Sa pulam to no madamdam ma. Ta ang mga no natin naglaang wano nalipatam tinang ikabilam. Ni. Ne, Ay. ayan diagon una cellphone. Sino man nandito umawawag delyo? Kunak to pay kun ngaddakin ka ti cellphone ko. Yag mo dayta. Amangan mo customer dayta. Ay saan? Jak ito dayto eh. Masapo na igamak ti cellphone mo. Tapno saan ka maka-chicks? Anya? This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Nanang, nakita yun ni Isabel. Nay, awan mahit. Apay aya. Pimanaw samot ng tilo ko. Awanin dagiti kawas na di kabinet. Bay, ano pimanawan? Nasaya at mata. Sana babalin? Taigam na ti cellphone ko nanang. At daamin ije ti kontak ko kadagiti customer ko. Anya, kat jay notebook alistaam ngay, adda. At daa, ngam nakita na tilinaon di listaak. Anya, ay nagluko day jayan. Manibrong samot day jay babae. Awagam jay cellphone mo. Imayak nena, tanay, napukaw ti cellphone ko. Iso adi kay makontak. Ha? Ala, kat no insen kon jay utang ko kan ka. In full ko pa yan. Anya? Nang isendam ngay? Kat nag-text ka mat. In forward mo jay number apang isenda. Anya? Allah, saan asyak day dyan nena? Diyan ang takaw iti cellphone ko day jay. Anya, ay pasensya kan Jakmat amo anapukaw ti cellphone mo. Dinakmat pinakaamuan adagos. Awanin naibayad kon. Ada screenshot ko iti resibo delyo. Mangilawlawan kayo, angkal? Ha? Ne, apa yan? Agtatakaw mo gayam na dyan, Sabel. Intaray na ti cellphone ko. Kit siningir na amin na napautang ko. Anya? Ne, anyat amok di tangay kit nag-break kamin anabayag. Wala, ngam inreto yung anyak. Ha? Ay na, kanakan. Addan na mo. Adamot kin kan ano tutupam mo no saan? Apay, no kunak akanam timukat mo, kanam? Awanan na, angkal. Nakimusan, nagiti pa utang ka. Da kayong tumat. Durog kayo ngamin. Awan mat siguro ti makunam kanya kanak ko. Tabi nagbagaan ka mat. Namin ano nga inupay ka. Ngam pasaray tanak pay ide. Apaan nak, bugkawan nak. Pasensya kayo, nanang. Pakawanan dak. Nakulapan ti panunot ko. Gapu iti kinapintas da dya babae. Nadlaw ko nga minen, ididamo pa ilaeng. Nga adda sa bali nga ugali da dya babae. Iso nga adayo tiriknakken kwa na. Sayang dya kwartak, nanang. Ala, sapay kumatamakembagan da dya babae. Saan abale ta na ipablatter mo matan? Una nang, matiliw ko man. Tapos na awanan ti sabali ang mabiktima na.